Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki noi lam bagi dekat jangka Khasi Students Union dak jings nok tilang ru ka Riboy Youth Federation ha ka santrik kula lengkot arjar fly kila her ki Sha College of Agriculture kabadan ha kerdem kulai Riboy District tang syuk jing tip alor ka jing le jurep jong menteri ketenat Agriculture and Farmers Welfare jong ka sorkar pedeng Narendra Singh Tomar ya kini ke Slam Puli kabadan ha kerdem kulai nakaliang kaki isu pokok cikalam jong General Secretary usamna Donald V. Thaba bat u Vice President usamla Biang Bor Paliar lem bat u President ka North Khasi District Unit usamla Ferdinand Kharkamni ki la pen up daki plakat akerdop jangan ni Islam puli ringkat kejing pertas lah kemat u menteri bakum ki samla puli kim kwa ya ka college Henry ka sorkar ka Deban Ai da ka Central Agriculture University hadin ba sorkar ka ladep shim ya ka jaka ka bahe kuma arspa ekar tam nak benta bantai ya ka university. CAU! We want 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 CAU! Penbechwa ba kani kamdi ka CAU kamdi ka Central Agricultural University ne ka College of Agriculture ka bolong affiliated but ka Central Agricultural University ka ba dan headquarter hapo Impal ke kani ka CAU ka badan hapo Impal kadan ki colleges saman lagi jela ki bahap hapo ka than stay lamingi ni hang ni hapo jelar ki dan ki colleges kum Shagaru Hills ka way hang ni but ini ki colleges kilong affiliated with ka CAU Impal bat kajinglong affiliated ki jongki bat ka CAU Impal kalong ba kidan sini ki yo tang ka jaka andre ngipet ki samla puli ki jongi ki khana puli ki jongi ningkong shwa ibun kim yo admission hakini ki colleges kim yo admission hangte po CAU hangte ho omyam but kinong rap ru ni mi bekin de yo than kita ki jingmen toil ni te benefits nakini ki na ka CAU Impal ngila banong but kadau petenrai pada ka bangi ngiwan ban protes sang ni kalong namar ba u Union Minister of Agriculture and Family Farmers Welfare u Narendra Singh Tomar wan yu kejat hang ni mat ka jingwan yu kejat jungu ka di bu wan pli ya katuk ni kisnat jong ka ni ka university andre ka badan hang ni ka mangi ong mene ka di ka COE ausam arhajar chipau ban supai ban sekretiang biang sedien ka central government kala submit ka proposal ba ka jela Meghalaya Kaladon kam la ka jong ka Agricultural College namar ba ka Meghalaya ka di ka agrarian state ka bagbabun hi ki baim ka kamay jakpo wet di dagarap karyang te kata ka proposal kelayak khmat adu arhajar khatsan ru mirang yo jing tip ba Kaladon ka jing kentu na nakaliang ka Ministry of Agriculture ba de banyak no step ban pentrikam no ban yo ban seng no ya kata ka Central Agricultural University ka banamlong affiliated apo ka Impal ndre ka banlong autonomous lek ka ba ka headquarter jongka kan dei bihang ni hapo kerdem kulai ti ndre hadin nang ta kila yo ru ka jaka na po ka government of Meghalaya kani ka ba arspa sangpau ekar bakin seng ya kata ka university ndre hadin habut kat nang ya kisnem bade
apa dengan jeng kemen jeng kipat ba apa dengan jeng kemen jeng samla pulia bagi nongrap bagi yo ya kata Central Agricultural University hausi kala mi insan ke kubor ba kinam sengshu ya kata ke university kinam penkha shu ke sakwe university apa than stilam ini yang terdem pulai penban kila seng penban ke College of Agriculture ke banong affiliated hi berkati ke CAU Impal dengan ni ke jingle jeng ke sarkar kalong kumba kam kensnap kalong kumba ka kendo thala ya ke jikular ya ki pat ke beri nyutrap ya ki pat jeng jela Meghalaya kalong kumba thok bersyukur bam kensnap ngi bad dehlor kan kanong remba nakaliang kaseng nakapor kala pelong ke jeng Mario jeng tip ba kin penmi no daka College of Agriculture hajaka jeng Central Agricultural University ngila pelong nakaliang kaseng ke jeng ki yang ni habang ngila pen kelah kerteng ya gani ka COE syaka CAU di hadir nang ta nalor ke jeng ki ngila persang ru banyak kendu ya ki menteri napo ka sarkar pedeng dibedipet ya ka tenat rep tenat riang tinggal lalit cepo dali ustam arhajar arpuai ngilai kendu aku tu kapor ngira art likimat kawai kedi namenta binginyo vice chancellor dikasih apa nihu mat kawai kedi ban penkloy nomor mar ban seng ya ka CAU hajaka jongan ni ka CUE ngilai lit cedelhi ngilasa katu kan sing ningim ya kendu bar kedi bakadang dan ke election jong Assam te minister union minister power no English po goti kapor bingilit cepo goti ngilai yo ban submit ke memorandum berkata kedi ke memorandum ke baar ke memorandum ke benkong ngilapa da kamil kawarjar kat kandahi barhausam arjar arpuai haka laiterik ubanai march ngilayo ban submit ya ka memorandum balayo ban kran uni uju hi menteri markhmat alor ke jingdon kam jongga CAU bangila peso ba ka jingset syukur jongga sarkar India kalong ke bamla ban pediang lagi pat ba kalong kumbaken kalong bakale mina yangi namar ba ningkong popular hadin pada ka ai permandi ibarit de helor kan nong remba hadin Arsenal UI ba ka sarkar India ka sangap kuman kam shimla pesngau helor ke jing dawa ka jungi ngilara ngilong ba ka jingman jungni ngin pelong beng ka jing ki mentang ngilang sepelong dang komni ke jing ki andre ba lada kini ke jing ki jungi kamlong ka ba seiso lada kimpen sngau kiti skor ke badan chedel hi ban ai ngi kata CAU ke ban ai jing mentoy igi samla pulia bagi nongrap kamot nyimpan si ba lada ngi pelong beng ini ke jing ki lada ki wan beng ki ki officials napo ka Ministry of Agriculture but Farmers Welfare ke jing ki kan long ba khamting susu